Borjanito Production predstavlja. Teja, jesi vidjela tatu? Pa tata kuda? Lijep pozdrav poštovane gledateljice, poštovani gledatelji. I dalje svetkujemo ovaj tradicijski slavonski običaj, a zna se da u našičkom kraju pravo kolinje to traje, ljudi. To mora trajati nekad duže, nekad kraće, ali nikad ne smije biti gotovo u jednom danu. Pa evo, kao što možete vidjeti, ovi vrijedni ljudi, takozvani majstori topa i kobasica, oni sada na jedan ajmo reći starinski stroj, poluautomatskim pokretom ruke, naš prijatelj Tiho odrađuje proces punjenja kobasice, dok majstor Zdrave, on svojim pažljivim okom motri da nam se ne dogodi ono što niko ne voli, a to je zrak u crijevu i takve neke slične anomalije. Pored nas gospoda radi nešto slično, ali sa automatskim topom na struju. Evo gospodine Dudek, da vidite da ipak top na struju radi dosta dobro i ne baca nikakvo meso. Dok ovdje naš domaćin, gospodin Daniel Uremović, radi najveću odgovornost svakog klanja, a to je punjenje i samo nadjevanje kulena. Pa evo, gospodin Uremović, koja je tajna dobro kulena, ako smijemo pitati? Naravno, ne očekujem da ćete nam otkriti ono do sitnih detalja, jer svaki domaćin, kao što znate, ima svoju tajnu recepturu koju čuva i prenosi s koljena na koljeno, ali evo, molim vas nekoliko riječi o ovom divnom proizvodu, na primjer, koliko je kilaža, koje meso ide, koji začini i tako dalje. Tajna je u kvalitetnom odabiru mesa, u recepturi, kao što je rekao do našovoga Gospodina Špalaca. Reporter? Evo, oprostite, nastavite. Znači, kvalitetno meso. Što podrazumijeva kvalitetno meso? Da li su to takozvani prebranci ili je to već pitanje koji dio svinje se koristi za proizvodnju? Podrazumijeva dijelove, odabrane dijelove od šunke i najkvalitetnije meso, znači šunka mora biti i bravci moraju biti stari najmanje 16 mjeseci. A što se tiče recepture, to je svakom domaćinu jedna tajna. Pa možete generalno reći, znači šta ide, češnjak, slatka paprika, ljuta, koji su to potrebni sastojci, ne količine odavati? Najbitnija je kvalitetna paprika, a sve ostalo bih zadržao za sebe. Dobro, evo, znači, kao što sam već rekao, samo kolinje, to je jedan tajnoviti događaj i razumijemo domaćina našeg gospodina Uremovića, jer to je njemu još svojevremeno njegova pokojna baka ostavila tajni recept u nasljeđe, baka Štefica, a tu je znači naš prijatelj Kazo koji je jučer bio u reportaži i kao što možete vidjeti govori istinu. On je zadužen za odvajanje i za pripremu materijala potrebnih za naše čvarke. Međutim, pošto je ovo jedan slavonski tradicionalni običaj, dobili smo određene zamjerke da je nedostajala mala količina alkohola u reportaži, pa evo, poštovani gledateljice i dragi gledatelji, uzdravlje. Gro posla na svakom kolinju otpada na proizvodnju domaće kobasice. I evo ovaj gospodin pored mene, moj prijatelj gospodin Pavić, on ima već više desetljetno iskustvo u proizvodnji te delikatese slavonske. Pa evo, gospodine Zdrave, da li možete nešto reći našim dragim gledateljicama i gledateljima, šta je to potrebno za dobru kobasicu i koja su vaše iskustva, na primjer, sa crevima i općenito sa proizvodnjom domaće kobasice? Pa gledajte ovako, za dobru kobasicu najbitnije je dobra ruka. Mirna ruka. Mirna ruka. To vidimo da imate. I ovaj gospodina struju. Po njemu ovisi pola posla, pola je mog posla i... Moram primijetiti da ovaj posao koji ste spomenuli na struju, to je jedno zanimanje koje, zahvaljujući razvoju tehnologije, izumljive. Nekad su ljudi, te osobe koje su odrađivale, evo pogledajte ove ujednačene pokrete vrpnje, nekad su te ljude nazivali topdžijama. Ali s obzirom da sve više na slavonskim kolinjima imamo moderne strojeve i punilice i tako dalje, oni su sad počeli izumrli, ali su ih ljudi počeli nazivati papučari.
zato što procesom stiskanja noge na papučicu stroj sam radi. Evo pogledajte vi kako je to, koji su to komadi, to je ko anakonda, ali ona kada bude gotova ide na odležavanje, odnosno odlaganje na ovakav jedan štap i dalje će završiti na procesu sušenja u pušnici. Evo, poštovane gledateljice i dragi gledatelji, kako to biva na svakom klanju. Morate uvijek paziti kad radite ovaj odgovorni posao, rezanje čaraka, što je radio moj prijatelj Kazo. Njega smo naime unaprijedili, on sad ima jedan odgovorniji posao. On sad slaže suhomesnate proizvode u pušnicu. Isto tako, kod svakog kolinja se zna dogoditi najčešće jedna mala tragedija, a to je da ljudi usred nemale količine alkoholnih pića znaju završiti tragično, odnosno sa posjekotinama, ponekad znaju i ostati bez jednog dijela tijela, naime padne prst ili nešto slično. Ali zlatno pravilo svakog kolinja je da se pije u guzicu, a ne kao poneki mesari u glavu. Da, i sad idemo vidjeti situaciju na jugoistočnom dijelu ovog imanja u jednoj svečanoj prostoriji koja se zove Pušnica. Molim vas, kamerman, dođite bliže. Evo, kao što sam rekao, tu je naš prijatelj Kazo i jedan gospodin isto Uremović za potrebe ovog videa. On je došao kao sponzor, kao rodbina našeg domaćina Danijela i pogledajte vi količinu ovih katica, ovih kulena koja su ova dva momka poslagala. Ne, mislim, stvarno svaka dečkima čast i moram reći da mi je iznimno zadovoljstvo sudjelovati na ovakvom jednom tradicijskom događaju gdje je dobra ekipa, dobra kapljica i ono što je najbitnije, kvalitetno meso. Zdravi i siti bili do kuhanja. I zdravi i siti bili do klanja.